Eskерту қағаздар берілген, олардың құрылысқа деген документі жоқ. Хорошо. Ұстаңыз келеді ау? Ұстаңыз келеді ау? Енді сварщик қалды. Манақа рөлді қымеймін бе? Бағыны сатам, қалаға салды дейсіз. Документ алып келе өздедіңер бұл. Документ қаншадан бері күтіп тұрау? 2 сағат мұрын айтқанымызда документін алып келгіле. Бізде ешкім тоғытып отырған бұндарыңар. Там бұяққа только бұзалысындай, незаконный жұмыстар. Мынаны қарағыла азыр. 0,1 метрде шығып алып тұр, кеше біз мол жерде өлшегенбіз. Мына 0 жерге шейін келген түбіні. 2 декабрь 2023 мына мэрия тарабынан мынау Осмонов көшесінде мынау артқан ишканалар бұларға бірші ескертілген президенттің 109 жарлығының негізінде уағында бұлар алышқан емес, ескерту мөөнөтү бүтті, мына бұзылу іштері башталды. Бұл базар қорған Осмонов көшесі. Мынау жерде қызыл линияға шығып кеткен мыйзамсыз құрылыштар Берешекеден азыр алына баштайды. Мына департаменттің балдары. Бүгін іс-шара бойынша бидекі осыз. Бұл дуалға чейін законный құрылыштар, азыр полный бүгін бізге тапшырма келген берді, бұзылады. Баштадық ішті. Сынан бұяққа только бұзалысындай, незаконный құрылыштар. Ескерту берілген, анан ескертуге қарабай бұлар өздерінің құрылыстарын алған емес. Осы себептен мына азыр бұзу іштері башталды. Ескерту қағаздар берілген, ескерту қағаздар 3 жол берілді. Анан бұлардың құрылысқа деген документі жоқ, разрешение жоқ құрылысқа. Анан президенттің жарлығымен ошон негізінде біз отырмыз. Өлчөнүлүп, кенелип, бұлардың құрылысқа разрешение жоқ, алған емес екен. Самовольная постройка, шындай. Үч ескертуден тоғыты болған емес те? Жоқ, ешқандай. Бұна ем алышат. Шындай. Бұйырса шол базар қорғанда мыйзамсыз құрылыштардың бардығын Берешекеден бұза баштайбыз тұрғандар. Ескерту бергенде мұрдара қалып іштіріп қойсаңар, мынанты бұзылбайды. Шындай. Бұл жолда азыр бізде жан жол жоқты, обочина. Машина тұрғанға жер жоқ. 0 жерге келіп тұрып алып, анан пробка жері жаратышат, шул жолға тұрып алышат. Машиналар өте албай километр болып кетеді, башынан аяғынан шейін. Азыр эми жол ачылат дагы, машина тұрғанға орын болады. Шундай жан жол. Ички жолдордун категориясы жолдун ортосунан, мисалга 5-чи категория болсо, жолдун ортосунан 12 метр болот. 4-чи категорияда 13 метр болот. Geçe çıkarış керек эле. Баягыдан бери кыздар çıkmaydasan, çıkarбайдасан, бирөөнү да. А мне 3 жолу эскертүү бергенде чыгарбадыңар. 3 жолу эскертүү берилгенде силерге. А берилгенден чыгарыш керек эле да. Karada bol tezim çıkarım. Kütte diye, küttü değil. Dokument alıp gele özlediniz. Dokument alıp gele özlediniz bu. Dokument kaçadan beri küttü durau? 2 saat murun aytkanımızda dokumentin alıp gelgile. Bizde ешким тоғытып отырған, бұндарыңар да алып қойып отырған. Biz niye бұлай тұрған? Айне Anda eko öyle çeçeruyorsunuz. Ulan çıkarsa onca kıran gelişleri. А не, буга чейин эскертүү берилгенде бузбадыңар. Буга чейин эскертүү бергенде бузбадыңар. 3 жолу эскертүү бергенде. Kim aytты? Бай, моларга бердиңер беле эскертүү? 4-5 жол эскертүү. А эмнеге бузбадыңар анда убагында? Сиздики табылбайбыз, эже. Силер ой 2 саатта Алдыңар беле эскертүүнү? Эмнеге албадыңар эле? Бул албадым дейт. кайсы машина? Тиркемеде барбы? Өзүңүз билесиз. Салам алейкум. Эскертүү алдыңар беле мурда?
Бердик деп атпайбы? Колуңар бар турбайбы? Biz qul qo'ygan qog'ozni bersin, biz ko'raylik. Eskirtib berish kerak, mana shu kimga bo'lsa ham. Bizda davlat. Bizde kim xo'jayini? Xojayini. Rossiya. Eskirtib berilgan ekan da bugacha 3 жолу. 3 жолу berildi. Qo'lim yo'q u. Men Pokiston bo'lsa men Мен қолыңыз болғанда дағы бұл жерге сіз мизамсыз шығып алғансыз да? Мол постройканы. Документациясы қандай екен? Көрсетші? 4 метр бе? 4 метр емес, 2 метр. 2 метр. Общий. Бұл қызыл кітабыңыз бе? Ооба, қызыл кітап. Зданияның немесі ұзындығы қанша? 10 метр бе? 10 метр. Зданияның өзі 8 метр. 8 метр бе? Навесі 2 метр. Навес 2 метр. Жолдың ортасынан қанақе привязка? Жолдың ортасы ось. Жол бар бұл жерде? Жол көрсетілді. Неге көрсетілген емес? Мына тұрады қой. Мына привязка. Мынаки. Мына привязка. 2 метр. Обочина қана бұл жерде? 8 метр. Қанша? Обочина. Мана обочина машина. Обочинаға сіз пристройка қылып алған екенсіз, да, получается? Но жолдон зданияға чейин 4 метр екен. 4 метр бе? Септеп көрбелі бе? Ой, септелі метр бар. Метр бар, ол сасаттады метр бар да. Размер жоқ екен, берді размер жоқ екен. 7,5 метр тротуармен есептелгенде даңғаржасын жерге Қанақе? метр салалықшы бар тұрбан. 7,5 метр есептегілі. Қаншаншы категория кіртат бұл жол? 5-ші бе, 4-ші категория бе? 5-ші бе, 4-ші категория бе? Категориясы қаншаншы категория? Бұл егерде мисалға ички жолдар болса 5-ші категория. Жолдың ортасына 12 метр есептеліш керек, да? Құрылыштығы да жүртек паспорт. Общий пользованияның жері 7,5 метр болып кен. Тротуарменше. Біз аз жолдың ортасынан метрмен тартқанда сен жеріңіз мерге чен келді, ке? Да, бір тартып қойғылашы анда, кел. Метрді алғыла да. Қандар бір сирадағы өлчөйіз бұларға. Жолдың ортасынан. Бергілі. Контрольны қайры өлчөйіз ортасын. 2,5 метрлікті берер, ошамен өлчөй өлелі. Gel. Gel, ortasından alçı. Ortasından. Ortasından alıp koydum, Nurtulek. No, 2,5 metrelik varken. Gel tartıla ortasından. Çoğurak metre ala gelip ötsün de. Tartçı. Ece karab koyalım yerden, ortasından al, yolun ortasından. Kança ken? Metr var mı? Geliyorum al жерге. Gel. 6 gel. 7,5 kıl kaşında. 7. No, харыкен, а? Шылкен. Бар, но алынаткен полностью постройканда. Болды. Эже өлчөнді, ноларым бардық алынаткен, нол жерге шейін келеткен. Мына кирпичтин жанына шейін келеткен. Нол жерге шейін келеткен. Шул бурч түйүнө келеткен да. Азыр өлчөдүк. Жер айтыскен бұл жақтан қандай ушул боюнча билек болсоңуз? Бұл жердегі жарандарға мындан bir ай мурун эскертүү берилген. Ушундай жолго чыгып кетсеңер 1,5 метр, 2 метр деген ушуларды алып тазалагыла, жерге тротуарды ачып, элдердин машина жеңил техникалар кеңип жүрсүн деп эскертүүлөр берилген. Ага укпайбында 1 айдан бери бүттүк эч кандай жумуш атарылган жок. Ошол себептен бүгүн департаменттин кызматкерлери келип, толугу ушул жерди ачып бузууга аракет этти. Рахмат. Устаңар қаяқта? Устаңар? Устаңар қаяқта? Ол уже ярамайды бұл істе келген. Устаңар шақырып қылғанда. Аккуратный қылып алып алсын анда. Нол жерден, нол башынан алса как раз оны жерден. Удобно болады екен да шында. Азыр сплошной река варит болған, азыр ура деген болса, биролам кошулуп. Барбы итак обарады, Устаңыз келет ау? Устаңыз келет ау? Эми сварщик азыр манака ролда кымейман деген. Эмне эскертүү бергенде буга чейин 3 жол берип турган? Эскертүү берилген да. Канаке? Ал шпаклевка экен, шпаклевка. Анда өздөрү усталарын келип алдырсын анда. Итак уста келип, мен азыр сварщик иштеп турам. Анда
болгаркамен кестіріп қойбайсыз ба? Болгаркамен кесті болса. Ой, енді kesip alamız. Хорошо. Эмесе, аркы беттерди өлчөдүңөрбү канча экен? Аркы беттерди. Başçan, gayet dostlar. Yok. Dual buzak. Beska bloktu buz. Beska blok tak. Ece. Bir saatten beri. 4 saatten beri üstü biraz değil. Hayır koy size halkan beri. Bayağı az geliyor da çok. Az sıraz geliyor. Ne şey diyor? Устаңар чакыргыла анда тезирээк келсин. 4 saat durduk bu biz nerede? Saat kaçta gelmiş? 9'da gelmiş. 4 saatten beri durarız. Devlet Liboy Usta gelişke değil. No, beska blok buz. Şuraya temirler. Kanyarken o temiriyiz. Harman durar da gel. Nasıl o? Hala Müslümanı? Ну, аны несущий экен, а? Несущий экен, но. Өтөрөбү? Бузуп коесузбу? Usta çatırgan adam 4 saat içinde gelip çatırıp bize usta alıp geldi. 4 saatten beri üç durarız. O usta hayır koy. Канча күн болду жалпы ошондо эскертүүгө? Айт. Kaça gün oldu Aygo? Samataka kaça gün oldu? Bir dakika verilgen mi? Eskirti verilgende bir aydan aşıp etti. Bir aydan? Yiyin o bir aydan aşıp. Eskert. Bir cuma verilgen. Danyar aka. Gel esker жазып кеткен бұл өзіңіздер бар леңіз бар. Esketme denizde geldi. Esketme. Danyar aka, niye de yok. Niye de siz turganızda жазып бергенде siz өзіңіз barып отырсыңыз. Esketme. Başında mayılda turgan bu. Birinci mesasına esketme. Verilgenden жылдырып şu. Prokuratura düşman. Hakimchilik tushgan, meriya, arxitektura, gosregistr kelib turib, o'lchab turib, shuncha chiqib ketgan ekansizlar. Davay, mani kirgizinglar. Kim barlar shunda? Kim chiqqan? Arxitekturdan kim kelgan? Arxitekturadan Abdulla aka kelgan. Abdulla aka, Abdulla aka yo'q. Ruslan aka kelgan. Ruslan kelgan. Kimdan Jonzaq bilan? Al жок уже. Yo'q, oldin qarshi bilan. Adan keyin ustalar esketmeni olganmiz, olib turib biz jildirganmiz o'zimiz добровольно. Hech kim bizga hech qanday bunday nima qilmagan. Добровольно jildirganmiz. Жок, булардын эскертмесин, мэриянын эскертмеси качан? Yo'q. Мындайда мен айтып берейин. Мен сизге эскертмеңизди бирөө силерге бирөө виза калат дейбиз. Дanyар aka. Турганыңызда мен жазып кеткен билесизби? Деп мен жазып жатканда сиз учурда. Ey, oğula. Yok var. Öyle dağın. Беркилер ундарын кайра эмне кармап турушат? Bir gün verip oğlu. Ооба. Menetli akçadan orada. Аккуратно кылып анда бузуп алышкан керек да, бир күн болсо. Берилген турбайбы? Даже bir ay мурда берилген экен. Yolg'on gapirishyapti. Жок, силердин кагазыңар бар экен. Nima sizni kim bo'lsa aytilgan emas. Qo'l qo'ydirib ketiladi. Ya'ni Siz эсимесиз да бул жерде? Хозяин Россияда да атасыз го? xotinim mashina. Отур. Bir gün bakıp şamlısın. Bir kun berib tutmay o'zim jo'nab so'rab. Eje biz ertaga kelganda nima bunda aytmading ara? Voy qiz, men eshitganim yo'q realizlar. Navozovlar nima bor bo'yicha odam bizni nomimizda. Biz sizlarga cho'g'il chiqarsam Keldi, uni partish kerakmi duo qilib. Ata bordi-yu hamma. Бардыгына Danyar aka turtdoshib cho'g'il. Ha, meni ukam hammamiz bittamiz. Ukam. Бардыгына анда bir kun эскертип берип коелу анда. Ashna qilinglar. Buzbasa erteng. Bir tomondan. Aynan qilinglar. El ne deydi? Эгер эртең buzbasaңар жөн эле келип мунун баарын buzуp коюп кылышат. Boshlaymiz. Bugundan boshlanadi. Ertadan ko'chamiz orqaga. Ertadan boshlanadi. Ustalar nechta ko'rishini biz bilmaymiz. Ustalar Can, bir gün dele kılıp yapıyoruz. Ata bugun
boshlanadi. Az bugun boshlag'lar. Ha, bu. Bugun boshlag'landa. Men jalvoydi. Ertangi agar buzilib olsanda polностью kelib buzib ketishadi. Mayli. Silashdikmi? Erkakcha. Yo'q. Хорошо. Arxalarga da borib eskartib qo'yinglar jurglar. Bu yoqda nesi kimkan? Esi. Eje. Telefon, telefon. Kim? Bu yoqda nesi sizmi? Qarab qo'yinglar. Qarab qo'yingiz bu yoqda. Bir kun tuvatыңызda. Bir kun bunday oldi-da, qarab qo'yingiz. Hozir eskartib berildi. Eğer de maqo eme söylüştük da erten gelip bugün buzub qo'yasiz işte. Eğer de bugün buzbasa erten gelip molun bardığını talqalaydı da. Şans bergile davdat ustalar çakırtып akkuratно buzub olaydı davdat. Maqulsiz bu? Material o'rgashdi. El qo'ldagan uchun ma'qul bo'lib o'tamiz. Bugün akkuratно qilib buzub olg'ilanda. Хорошо? Xudo xohlasa emas aka. Hozir kirishkilar. Harakat qilsangiz qoladi. Bugun harakat qilib buzasiz, buzmaysizmi? Hozir buzmang desangiz biz buzib beraylik aka sразу. Bugün buzub olg'ilanda. Bugun aql kusur. Bugün aql surganda. Хорошо. Bo'ldi, bugun eskartib berildi. Ertang agar buzbasa gelip polnoy buzilaveradi. Bu şekilde. Ular buzmaydi. Ya buzulmaydi. Kirsan seçsin. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Ha, bu jağı normal ekan. Жолдон бул бети жакшы. Так. Рабочий хана баяк бала эмне бир кал унду көтөрө албайбы? Çeken aldın mı? Çeken. Да, унду аз бер. Тур, унду алып келбе. Унду алып келип бала. Ne oldu? Aldı. Sınavda. Е, унду алып келбейсиң эле. Сен алып келбейсиң. Эртеден бери турасың. Токотпосун. Erteden Сен көтөрө албайсың. Yok, mınayda bizlerge o ertenden beri Обед кылбастан турабыз мына жерде бизе үшүбө. sen aşağı adam konup edersin. Азыр бул жерде бир аз эле мына жерде стойкасы бар, стойка кармайт. Азыр дуалын бир аз баштап берет. Бир аз кач тургуланда. Видео камераңды чечип кал. Чечип калгын? Видео камераңды. Боюң жетет, аз чечип калгын? Акырын чыгарып алгыла. Böyle çıkartken bol. Эже болду, бир күнгө берилди. Просто аз мына дуалын эле бир аз эле. Men tushunmayapman. Mono degan narsa buzilib ketganiga qaytib kirib chiqmay qoladi. Bu qimmat Жок, narsa. буга тийилбейт. Бир аз ары. Бер жакка тийбесин. Башкага тийбе. Бул не, телефонный линиябы? Ток жокпу? Жок. Ток жок буга. Ток жок экен. Geç geçen bitiyor zaten. Bol olsa demek güzel. Yok tamam mı az eski öğretmenim daha. Başta biz ertemenden beri ayıptırız. Eziler Sen özün uşunları sen çekip koysan bolotla cemaat sen aşı gömülen bunu koy. Qulog'ini solsam qovog'i soldi deysiz. Men yaxshi gapirsam, siz endi tushunma deyapsiz. Men bo'shqa tashlayman. Nece atız gibi. Yaqin oling, ha. Basın siz göster bakarsın. Bo'ldi, bu uyga oldinga keldik. Так. Sana göre машинаға тийбеп. Тийбеді? Камераны нема бұрмау? Жоқ, машина ештеке болған жоқ. Ешкім ештеке болған жоқ, жақсы. Тартпайын. Деген жоқ. Бұл эме екен? Телефонный линия ұқсайды. Телефонный линия.
Бул телефон линия экен. Телефон линия экен. Жер айтыскен бул жактан кандай ушул боюнча билек болсоңуз? Бул жердеги жарандарга мындан 1 ай мурун эскертүү берилген. Ушундай жолго чыгып кетсеңер 1,5 метр, 2 метр деген ушуларды алып тазалагыла, эмнеге тротуарды ачып, элдердин машина жеңил техникалар кеңип жүрсүн деп эскертүүлөр берилген. Ага укпайымда 1 айдан бери күттүк, эч кандай жумуш аткарылган жок. Ошол себептен бүгүн департаменттин кызматкерлери келип, толугу ушул жерди ачып бузууга аракет этти. Рахмат. Оларды алдырып, бисере. Соңуңарды албайды. El қатарлы мына үш жерге машина келіп тоқтаса пробка амалдап 4 метр нема болду. Ошо бүгүн азыр Обочинаға жақсы болады да, машинаға. Ата кечке пробка болуп жатат. 4 метр жол бар екен. Буну ачып тазалай тураңызчы. Машина ошондон жерге токтой берет, наранын элдер өтө берет. Калганына дагы бир күн эскертип берилди, шанс. Өздөрү аккуратно кылып бузула турган болду. Эгер эртең дагы бузбаса, анда келип дүңүнөн бузат оптон бардыгын. Алды жагын. Мыналар башташыптыр. Жакшы. Бул бет тазалап коюптур. Бул имарат сотто экен. Азыр. Бузуу иштери активдүү жүрөт. Жакшы. Колой сатар булган жок. Азыр алышып. Мына дубалын бузуптур. Өздөрү. Буйруса тургандар, мал жерге кенен болот, машина токтой турган болот. Азыр таштандылар да болчу. Мисар бул базардан чыккан. Осмонов тараптагы таштанды. Атам ол жер аябай пробка болчу, мындай пробка болчу да тургандар. Ушинтип жанагы уңга келгендер машиналарды токтотот, машиналар өтө албай километр болуп ушул жерге турушчу да. Ошондой. Тугандар, бул иш-чара бүгүн эле бүттү. Мына азыр өзүңөр көрүп аткандай, бир чекеден бузулуп атат. Эч кандай мыйзам бузуу болгон жок бул жерде. Буларга эскертүү берилген, каш ийишкен эмес, ошол себептен бүгүн бузуу иштери болуп атат. Азыр бул роль саттарына кымбат баалуу нерселерге тийишилген жок. Азыр өздөрү бузуп атышат бардыгын. Анан мол имараттын ээси заранее айтып коюн, азыр сот иштеринде экен. Азыртан баштап бузуп баштасаңар. Анан элдин жерине чыгып алып, мынтип имаратты туруп алып, жан жолду элеп, обочинаны элегениңер болбойт да. Ошон үчүн мынтип келип, бузуучу кылбайлы өзүңөр азыртан баштап алып койсоңор, соопко да кыласыңар. Анан машиналар мурдагыдай азыр турбай калды. Ошол жакта мэриянын стоянкасы бар, ошол жака койсоңор тугандар. Анан бул жерге эгер токтосоңор, жүк түшүргөнгө бир 5 мүнөткө туруп, анан жылып кетсеңер. Бул жерде мынандай тоскоолдук жаратпай, эки тарапка пробка кылдырбай. 13 декабрь 2023. Мына биздеги шаардагы жогору жактагы пробка, мына машиналарды бурчка коюп алган. Стоянка запрещен десе да. Эми бул жакка келели. Кечеки кылган иштин отчетун көрөлү. Машина болчу. Жан жолду biraz кыскартыш керек экен. Обычно. Булар алынды. Кран менен ар жагын бузуп атыштыр. Кыргызстандын жана жылдыр болуштур. Булар президентке кылып атыштыр. Бул не туруп калды?
Uzadasın hanım? Yakta. Soda sürüyordu. Yaxshi. Kecha kelcha ganjer ekan. Yaxshi bo'ladi. Kecha sul yerga chiqqanda. Noni kim qildi? Noni. Nega bu yoqqa cheyin? Nerga cheyin bo'lchiqo kecha o'lchaganda? Nerga cheyin bo'lchiqo? Dualni tuna cheyin. Ece, ne yer sizdeki mi? Ece? Ece, Moljer sizdeki mi? Ne gibi yakaçayın çıkıp aldın? Niye kapıyor? Yakaçayın 1 metre niye çıkıp aldın? Buna tüyüne gelmedi bile geçe. Bugün mü? Geçe ölçüp gittik lafı. Yok geçe biz ölçüp nereye geçeyin gelgen Ece? Kızıl kitabını görsün. Yok al, kızıl kitabınızı al bu жерде rol oynamайды Ece. Жолдың ортасы. Az kayra çakırış gerek болып кеткен анда. Çakırıp geliyor. Хорошо. Жол мол жерде обочина болады. Ona бала кылды го, ошондой кылышыңыз керек эже. Аркы баладай. Көрдүңүзбү? Ошондой кылышыңыз керек. Мынаны карагыла азыр. Нол эже 1 метрде чыгып алыптыр. Кече биз мол жерде өлчөгөнбүз. Мына нол жерге чейин келген түйүнү. Азыр жылдырыптыр. Бирок жылдырганы менен мунун түйүнү алып келип эме 1 метрде калтырып коюптур. Азыр айтсам архитектура менен келип кылдык дейт. Эми карайлы дагы. Мына мындай болуш керек да. Мына мындай болуш керек. Ушундай болуш керек эле. Кече өлчөгөндө ушул жерге келген. Эже, азыр эми эскертүү бербейт, кери эле бузуп кетет. Азыр жылдырбасаңыз. Мол жерге жылдырбасаңыз азыр келип бузуп кетет. Кечекидей болбойт да эжеми. Мол жерди ачабыз кийинкисинде. Аягына чейин ачылыш керек. Булар легкий кылбай мынтип чыгып алышкан да. Эме, бул жерде эси ким? Сенби? Неге чыгып алгансыңар бу жака чейин? Айтыл, эскертүү берилди силерге? Мына бузгула деп. Азыр экен. Мен үйдө чыктым. Жо айтып бер. Эси сенби? Неге мен эмес да. Ким сен арендасың го? Бул башка шептер башка да бердичи. Сен арендасың го? Аренда болсоң ладно. Так. Кече кайсы жерге чейин өлчөп кеттиң сен экен? Бизди ушу 1.20 ичкере киресиңер деп кеткен. Ушул жерден эсептеп берген. Где там мол жерде? Ушул жерде, о асфальт ортосунан 7,5 метр үстүнө кирип берген. Азыр кыштын күнүндө болбойт деп туруп немелер айткан. Бузулат бирок. Бул иши сотто деген да. Эми кудай кааласа бүтүп калса, эми өкмөт чечим неме алып берсе, бузуп неме кылабыз. Хорошо.